Svečanom priredbom u gimnaziji Žarko Zrenjanin u Vrbasu obeleženo je 210 godina postojanja i trajanja ove ustanove, jedne od najstarijih tog tipa u zemlji. Davne 1809. godine i svih narednih školskih godina tokom kojih se u ovoj instituciji odvijalo obrazovanje, kroz umetnički program prisetili su se sadašnji i bivši đaci gimnazije, sadašnji i bivši radnici, kao i brojni gosti. Njih su na otvaranju pozdravili savjetnica predsednika opštine Vrbas za obrazovanje Danica Paroški, kum škole profesor dr. Radovan Pejanović i direktorica škole Tatjana Kažić. Ovo je jedan vid centralne proslave. Tokom cele kalendarske i školske godine mi ove 2019. slavimo i proslavljamo i obeležavamo u više segmenata naš veliki praznik. U okviru ove svečane akademije imaćemo zvanice, imaćemo goste, imamo i najavu jedne lepe izložbe koju možete i videti u našem prostoru svečane sale škole, koja je donacija našeg sugrađanina, našeg bivšeg učenika. Ono što je važno jeste da naša škola uvek može da računa na svoje bivše učenike i to je ono što je zaista i najvrednije. Znači, svaka škola je bogata onoliko koliko je se njeni učenici vraćaju i koliko oni nju poštuju i vole. A po tome je naša gimnazija zaista bogata škola. Umetnički fotograf Rajko Karišić donirao je gimnaziji svoje radove koji će u buduće krasiti svečanu salu. Program je upotpunilo i prikazivanje filma koji su sadašnji gimnazijalci napravili o nekadašnjim učenicima ove škole. Među bivšim učenicima Vrbaske gimnazije bilo je i patrijarha, sudija Ustavnog suda, guvernera Narodne banke, akademika, rektora i univerzitetskih profesora, trenera sportskih reprezentacija i drugih. Oni su znanje stečeno u ovoj školi pretočili u uspešne karijere.